dođe po svoju fetu pršuta. Poručeno je sa Dvorskog trga na Cetinju, gdje se i ove godine održava Međunarodni sajam pršuta koji je okupio više od 20 izlagača iz zemlje i regiona. Organizatori poručuju da je upravo gastroponuda jedna od najvažnijih karika kada je riječ o crnogorskom turizmu. Pršuta je brend crnogorski. Ona je po izvoznim bilansima među prve u izvozu crnogorskom. Naša opština proizvodi preko 400.000 komada pršuta godišnje i ostalih su mesnatih proizvoda. Ovo je drugi sajam koji je promocija, jedna velika gastro, prije svega manifestacija i promocija destinacije, prijestolnice svih naših proizvođača pršuta kao i celokupne Crne Gore. Punu podršku takozvanom manifestacionom turizmu dao je i resor ministra Gorana Đurovića, koji je poručio da se upravo preko manifestacionog turizma u pred- i post-sezoni stvara cjelogodišnja turistička sezona. Sa stavom Đurovića saglasni su i u lokalnoj turističkoj organizaciji. Manifestacija služi kao sjajna prilika da mali lokalni proizvođači hrane, pića, suvenira i slično predstave svoje proizvode većem broju ljudi. Za turiste i domaće stanovništvo, sa druge strane, manifestacije su prilika da učestvuju u nekoj vrsti lokalne fešte, da degustiraju hranu i piće te kupe lokalne proizvode. Cilj ovog sajma je da promovišemo gastroponudu prijestolnice i svakako naše proizvođače kako sa teritorije prijestolnice, tačnije crnogorski klaster i cetinski proizvođači, tako i njeguški, i da privučemo što veći broj posjetilaca. Ovaj sajam je međunarodnog karaktera i tu svakako i proizvođači i izlagači iz zemalja regiona Europske unije i na taj način pokazat ćemo da kažem, taj naš najbolji što jeste proizvod kao što njeguški i crnogorski pršut i sir. Među izlagačima iz regiona na sajmu je svoje proizvode predstavio i Drago Pletikoša iz Hrvatske. Kada je riječ o kvalitetu našeg i pršuta iz Hrvatske, kaže da je riječ o nijansama. Nije to velika razlika, možda malo više koncentracija dima ide odavde ovi vaši crnogorski, mada i oni sada više smanjivaju taj dim. Taj dim je malo više gorkoga okusa, mislim gorkoga. Zato mi što manje ga dimimo. Ali male su to razlike i ovdje je jako dobra klima za pršute. Tako da je, jer je ovaj kraj inače poznat, ne samo Cetinje, znači i Njeguš. Drugi međunarodni sajam pršuta organizovali su prijestolnica Cetinje, turistička organizacija Cetinje i klaster Crnogorski pršut. Pored programa kojim je predviđeno izlaganje proizvoda i degustacija suhomesnatih delicija, u večernjim satima planirani su i koncerti na kojima će nastupiti Frajle, Trio Gušt, Amel Ćurić, Darko Martinović, Sevdah Kvartet, Vesko Belada, kao i mnogi drugi.